as we live in this world, we are filled with danger. And there are warning signs everywhere. Kasla kuma, DJ, warning sign kakabsat nga no overtaking. O, kaya nangasawan, hana mabalin iti ag-overtake. Gaputa prone iti disgrasya. Okay? Adamot DJ warning sign nga deep excavation. Adda iti kali. Nakali nga abot. Kat no agtuloy ka, agad mayabot ka. At dapat DJ warning sign nga beware of dogs. Una na DJ may sagot never mind the dogs, beware of the owner. The owner has a gun. Una na bayam deta aso. DJ making bagay ti delikado kaputa napantog na una na. Di problema no dadto magakabsat. At dalang road warningan ituloy tayo pailang. Kat nagmaag tayo kakabsat, what a foolish thing. Nga we are already warned of a danger and yet ituloy tayo pela ang kakabsat. Natangkan ti ulo tayo. Ayan. So many lives are destroyed because they do not heed warnings. Kasla kumatiarit na. Kuna nagat cigarette smoking is dangerous to your health. Kuna na lang arudan, sigarilyo pela nga sigarilyo kakabsat. Ayan. Tapos ijayanta kahati sigarilyo at dadjay ti picture de kitay disease. Dete dalam nga ngumisngisitan, ngipan nga ngumisngisitan, adalang warningan kakabsat, ag sigarilyo pelan. Diba? Iti Pilipinas, kunana na gobyerno, kunana, there is a storm, ag-evacuate kayon. Kunana dalang arudan kakabsat, di na pela kayat ti ag-evacuate. Kasla, di may isa nga napasamak na nadingit kakabsat, di may isa nga barangay. Kaputa ko na ti gobyerno, ag-evacuate kayon, kunada. Kat di na kayat ti ag-evacuate. Kaputa, di na kayat nga panawan di balay na. Kat nayanod di balay, nga da di unad di tao kakabsat. Di kat handa na sarakan, natay di tao. Kaputa nayanod, apay kakabsat. Kaputa saan na nga ingkang kano, kan ingkaso di jay nga panlaan. Wano warning. So Biblia kakabsat, sa uni apo Dios, kat nailanat dito, di kiti sumagmamano nga pamalaag wano warnings. Kada tayo nga Kristiyano, nga alwadan tayo kakabsat, tapnon ti kasta, kat saan tayo nga prone, nga madadael iti biyag, kat amuyo, masapol nga ihintay di kitoy, nga warning. Bible warning are expressed by terms like take heed. No, take heed. Kung na kahit nangasawan, agalwad ka. Agalwad ka. 55 times nga makita tayo, deta word nga take heed. They jebot word nga beware. Ano kaya nasawan ti? Beware kakabsat. Warning. 28 times makita tayo, King James Version. So, as Christians, Kristiyano kayo mo lang kakabsat, say amen. As Christians, we should take God's warning seriously. Hangamang lukloko ti apo kakabsat. At nangamin, di kiti mabubuya ta YouTube nga vlogger kakabsat nga di kiti mang lukloko. Ayan. Oo. Kasla DJ, nakita ti na minsan, kat lukon na di pulis, nga sinsinan agitin nag ti marihuana kakabsat. Kat kunana, no, kunana ka di pulis at tiniwan di pulis. We are just doing for fun. We are doing this just for fun. Kuna di pulis. This is not funny, kunana. Tiniling na kakabsat. Ayan. So nga, ato di kiti mang lukloko, nga warning kunana nga nagpepeso. No, daduma di Pilipinas di pag-asa. Signal number 3, kunana kat agin init ba? Iso nga no, daduma na mamati taon nga kakabsat. No, kuna di gobyerno kat ag-move out kayon, ag-evacuate kayon. At bagyo, namamati tao na ta, signal number 3, kung na ta pag-asa kakabsat kat agin init. At dapat nete, signal number 1, kung na, ngamti kapig sa di, bagyo ka na signal number 3. Ayan, iso nga, nariga dapat siya no daduman. Ngamti Biblia kakabsat, hanamang lukloko. Patsin tayo, amuan tayo, kat, dinggan tayo kakabsat, ti warning ti abo. So ita nga manam, kitan tayo ti talo, kadagiti sumagmamano, nga warnings ti Biblia kada tayo nga Kristiyano. Intayo di Deuteronomy chapter 8 verses 11 to 14.
Katinggan tayo kakabsat, iti warning ti Apo, iti nasyon nga Israel. Deuteronomy chapter 8 verses 11 to 14. Kung natin nasantuan nga surat, beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping his commandments and his judgments and his statutes, which I command thee this day, lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, that thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage, who led thee through the great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions, and drought, where there was no water, who brought therefore water out of the rock of flint. Okay? O, ituloy ko ito ang isang kabsat. Pero ti kayat na ngasawan dito, ti may isang danger kakabsat, iti Christian life, no umay iti panagrangay, iti panagbiag. Ayan, deta ti may isang dakil nga peggad kadagiti Kristiyano. Oh, deta peggad, deta panagrangay kakabsat. Iso nga, the nation of Israel, inkabil iso dati Apo iti may isang nasyon, nga kunana ti Biblia, flowing with milk and honey, kat binalaagan ti Apo isuda, nga no, ada kay to ijay, kunada, kat napintas to dagita balayo, nanamay, kat mayat to dagiti apit yo, napigsat sapol yo, agan nagkayo ta, baka malipatan yo ni Apo Diyos. Kinagpaisuan na kakabsat, kastamot ti ibilbilin mi ka, dagiti amin abroad. Aya, sakbay nga ituloy ko deta, dito yung number 1 kat beware of forgetting. Kung namin ka dagiti abroad, kasla kada kayo kat nag-abroad kayo. Aya, kung namin agan nagkayo ta, dito papanyo ti balasyo taaw, baka makalipat kayo Iso nga ti number 1 kakabsat, nga ipagpagunam-gunam no adda kay itong ti balasyo iti taaw, kat napintas ta sapul yo, maawat yo, deta umuna nga cheque ti trabaho yo, itid yo ta first fruit ti Apo. Amuyo no apay kakabsat, titulbag tapnon ti Kristiyano kat saan nga makalipat iti Apo, iso deta giving kakabsat. Oo, once nga napangka ti abroad, kat nalipata mon, iti panangted, deta ino tawagan daga, kat kaguram pa yun kakabsat ti matawagan. Dete hang kasumungsong, ba't kunyari busy ka? Ngam ti kinagpaisuan na kakabsat, amumlatan, de rason nga tumawag ti pastor, hangga de. Tumatawag ni pastor. Sigurado nga, agsingir deto, iti giving ko. Aya, iso nga Apo, hanasungsong batang tatawag kakabsat. Teksam, kaslahan na kanupay nakita kampay, idi kakabsat. Aya po, ammo ni Apo Diyos kakabsat. Da kami nga papastor, ti trabaho mi mangipalagip. Detat may sa nga kang runaan nga duty mi nga pastor, mangipalagip kakabsat. Ibaga man da kaabay mo, hammo dakdaksan no palagipan na ka ni pastor ko naman. Amen. No timawag kat kunana king ka, tay tithes mo, tay first fruit mo, tay commitment mo, amin de kita kakabsat, amok nga iti abroad, adot paggastuan. Na nga to the cost of living. Nga rod, it's your choice to go abroad. Well, it may be your choice, but in the first place, it is God's plan for you to go abroad. Diba? Tatadakdakkel nga rod, iti opportunity. Ngamkas ko na ti Apo ka dagiti Israel, tunada ka ijay. Kat napintas dagiti balay nga ayan nyo. Napintas ti sapul yo. Kuna na, aganad kayo, tabaka malipatan nyo iti Apo. Tumangsit ti puso yo, kat malipatan nyo ti Apo, nga nangilasat kada kayo, manipod iti panakaadipan iti Ehipto. Iso nga, kakabsat, hantayo lipatan iti Apo. Beware of forgetting. Iso nga, pastor, nga ro, ti antidote, ti pananglipat. Kat iso deta giving kakabsat. Yan. Kasi, kitam, no naipasagupsap king kata tithes,
Kita tights ket 10%. Kaya't nga sawan kakabsat, ti kada masapulam, ti umuna nga malagip mo, jay tights, adayo nga malipatam ti apo kakabsat. Uray aduntot masapula mon, hamon to pulos malipatan ti apo, gaputa inadaptar mo nga sistema ti biyag mo, nga ti kada sumreken ka, ilasin mo jay para ti apo. So never nga malipatam ti apo kakabsat. That is why, hamukong ko naan nga ala, dakkel samat unay, dahil ti tights kon, hamukong naan nga dakkel, dakkel di jay intad ti apo aparabor king ka. Dakkel jay blessing. Kan dakkel to, iti sukat ti apo king ka. Kat padasam malipatan ti apo, dakkel to matipukaw mo kakabsat. Iso dete warning yan ta, Book of Hosea, ay Amos, nga kunana nga kasta, agurnong kayo kunana, kargaan nyo, di kita bagyo, ngumbut tao. Di kad uray kasano, ti panagayos ti danom, nga sumret di tayan tabag mo, awam matlat mabatbati, at abot tao mat, rumwar matlat amin. Iso nga di ka makita kakabsat, nakagagagat ka, ag double job ka, ag triple job ka, kasla awam pagkakitam, kasla awam papanan na, awam mabatbati matudtuda. Tati ka po nang kakabsat, di ka mat namin nga ilasin dete para iti apo. Nalipata mo kakabsat. So di ko na nakaraman ka lang, napintas ti sweldo, pagyanamon, kat di kan makalagip iti apo. Iso nga laglagipan yung kakabsat. Nga iti, daytoy panangtod ti tithes and offering. Iso dayta iti, tulbag tapnon ti kasta, santayo pulos nga malipatan iti apo. Amen kakabsat? Hamutal talyawon, deta banor na, tagatad na, dakkel kung kuna, hamukong kuna nga dakkel kakabsat. Dakkel ti parabor ti apo, kan dakkel ti pukaw mo kakabsat. No lipatem ti apo. So, kuna ti Biblia, beware. Tikait na nga sawan, beware. Delikado ti makalipat iti apo. Ibagam takaabay mo, delikado ti makalipat iti apo ko naman. Amen? Delikado tabiyag mo no makalipat ka ti apo. Number 2 kakabsat, may katwa. Not only beware of forgetting, intayo nyo, 2 Peter chapter 3 verse 17. 2 Peter chapter 3 verse 17. Okay? 2 Peter 3:17. Kuna na dito yung 2 Peter 3:17. Kuna na, ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware, lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Agan nagka kunana, tabaka nagka, manipod, itinakaisa Adam. Number 2, beware of falling away. Beware of falling away. Di kaya na nga sa deta, falling away kakabsat. Tingnan nyo, Pastor, ano kaya na nga sa ti falling away? Di kaya na nga sa deti falling away. Di jay agsubli ka jay dati nga biyag mo. That's what it means to fall away. It means to go back to your old life. Nakita yung kakabsat? Amoyo, it is a shame to quit serving God and go back to your old life, whatever the reasons may be. Kas kalaaso, nga nalpas mo nga intaki, dayta kakabsat, mapamupela soblian nga dilpadilpatan nga kanan. Kasta iti pakayarigan ti falling away. Day dati nga biyag mo nga kunana ti Biblia, all things are passed away. Nga agin-inom ka, agbarbartag ka, agbisbisyo ka, agsugsugal ka. Di ba? Kanda dumapay nga aramid, nga nainlubungan, kanda nainlasagan, nga sika, kata, anak kayo nasawanan, dete, agsasaot dakas, kadaam amin, kakabsat, DJ nga biyag, tinalikodamon. Gaputan amom ni Apo Jesus, tinalikodam kat nagpangabarwanan ka, iti panagbiag. Gapulaan ka, dagiti sumagmamano nga rasones, na upay ka, kat nagsubli ka, iti DJ nga biyag. Sinubliam ti nainlubungan, sinubliam ti bisyo, sinubliam jay dati nga panagbiag mo kakabsat. Nakababain dito ti imatang ti Apo.
Kataan niya, digiti posible nga rasones, mabaling ako ng nasulisog at ngamin. Kakabsat, nasulisog ka, isut ka po na nga, dating a warning, agan nagkaaglalo no, adu ti sulisog ti aglawlaw mo. Sino kada kayo ti adut sulisog na ti aglawlaw? Itayag naman ti imanan. Ada sulisog yung tahaway, ada bang sulisog kada kayo no awan. Imposible nga awan sulisog yung tahawayan na kakabsat. Di pinakahol-holi kay nga tattao dan. Awan sulisog yun, ada sulisog yun da. Kinaman takaabay mo, baka pati de, tagat sulisog kakabsat. Okay? Ado nga sulisog. Di ba? Anapay, mabaling ako ng pastor, ado nga min parikot, ado problema. Di ba? Anyaman di kita nga problema, isutrason mo nga nag-quit ti apo, limamiis ka kat nagsubli ka, panubok ti panagbiag, ado nga paggastuan, ado nga pagkasapulan, ma-overwhelm, di panunot mo kakabsat ka digiti problema, kat kunam iti sarilim, awanang ko kayan ti agserbi ti apo, kas lang, I cannot face my problem, there's so much problem I'm going through right now, and because of that, kakabsat, matabunan, DJ, excitement mo, you lose your excitement, you lose your zeal, nga agserbi iti apo because of these problems, kat maupay tiriknam agsubli ka ti lubong. Maybe, ti may nga rason agsubli ka ti lubong, kat ayos nga ninlubungan. Gapo ka dagiti barkada, gagayem, di ba? Gapo deta trend ti society nga ayan mo, culture, people don't care about God, kat masubsuban, DJ baram, DJ kaubraam, they don't care about God, they don't care about the Bible. Pulos nga awan kakabsat, kat mayayos ka. Posible deta nga mapasama. Bagam ka deta kaabay mo, aganad ka, baka mayayos ka tinaylubungan ko na. Diba? The current of the world, munuhaan. Ti may sa rason nga, dagiti Kristiyano, kat agquit, agsubli, da iti dati nga biyag da, offended. Diba? Na-offenda ti pastor. Wano na-offend ka, iti padam nga miyembro, kita man tarupa ta kaabay mo no maka-offend. Kinaman kakabsat. Haman lang maka-offend, talanga na. Kakabsat, no ma-offend ka kadeta rupa ta kaabay mo, hanga tarupan at baliwam, tapanunot mo kakabsat. Hamo mabalbaliwan tarupan ng kastadetan. Amen. Ganyan na talaga yan. Hindi mo na mababago ang mukha ng katabi mo. Ang baguhin mo na lang yung isip mo. So, therefore, if you cannot change the situation, change your attitude. Isutga po na kakabsat, kung natin siguro, Pastor, anat aramidet. Kasi, ag-quit ka eh. Dito di kayat ko nga maawatan yung muna kakabsat. No anyaman digiti rason nga nag-quit ka, haan nga worth it ti ag-quit na Kristiyano. It's never worth it. Awan maganganab mo nga naimbag no agsardeng ka kakabsat. Awan maalam nga nasaya at no agsubli ka itinaylubungan. Kat kayat ko nga maamuam nga aduman digiti rasones, no apay nga agquit ka, ngam dakdakkel ti rason ti apo nga dapat agtalinaed ka. You may have reasons for quitting, but God has more reasons for you to stay. Anat aramidat, Pastor, iso dito yung verse 18, ituloy ko nga basaan. 2 Peter 3, kinan nyo, 17, irugi. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things, before, beware lest ye also being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. 18, but grow in grace. Deta titulbek na kakabsat, tapnuhan ka agquit. Grow in grace. No ko na adungamin sulisog ko, adda dete ko na tayo nga overcoming grace. Parabor ti apo tapno ma-overcome mo digita nga sulisog. Pastor, adungamin ti problema. Adda dete ko na tayo nga enduring grace. Babaan ti parabor ti apo, maanduram amin digitoy. You endure to enjoy and enjoy to endure. Pastor, napigsa ngamin ti guyod ti lubong. Akat adda dete ko na tayo nga abiding grace. Parabor tapnon ti kasta natibker ka nga takder ket agsilaw. Deti grace ti mako na nga enablement ti Kristiyano nga kabsat. So ako na ti Bible, grow in grace. For every struggle, for every weakness, for every need,
there is always a corresponding grace. Listen to me. In our race, whatever be the pace, there will always be a corresponding grace. Amen, kabsat? Apo na unag sa unay, diyan baga ako na. Diyon samot na kats, diyan baga ako. Kadeto'y tarayan tayo nga Kristiyano, anyaman dagiti pagdaanan tayo kakabsat, adda maitutok nga parabor. Iso nga, hamo mabaling nga ibaga nga, ada problema ngamin. Apay, awang parabor ti Apo. Napiksa ngamin, iti guyod ti lubong. Apay, nakakaya nga patib ka rin ti Apo. There is always grace. Iso nga dito kitang kunana, but grow in grace, anapay, and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Umunag ka pa iti panakaamum kini Apo Isu Kristo. Di kahit nga sa deta kakabsat, ti Apo di kitam. O, ti kahit nga sa pastoran ka na sa deta, kasi di ka na sa ti kada problemang ti panagbiag, i-consider mo ti Apo. Narigrigat, jay pinasar ti Apo, tapnulaang isalakan na ka. Day talakit din. Awalat ka nang kakabsat, ti may sangapan nanganan. Isulat gapo na nga nag-quit kan. Detala $100 rin kakabsat iti pampanunutan. Samantalang ti Apo, in-give up na ti langit. Tapno laeng matay de krus kat isalaga na. Di ka kaya nga lipatan ti sarili mong kakabsat. Look unto Jesus. Know Him. Your problem is an opportunity to know Jesus Christ deeper. Because the problem nga napasamak ka, napasamak kin Apo Jesus na ununag pa eh. And through that problem, that's how you appreciate how Jesus loved you. How Jesus was merciful to you, kakabsat. Kalati arig na kastoy. Tingnan nyo. Di ba idiubing tayo? Hantay ma-appreciate, di naganak tayo. Idinagbalin tayo nga naganak. Ijay tayo nga ma-appreciate. Kastoy, gayam rigat ni nanang ide. Di kat ijay mo nga ma-appreciate ni nanang mo. So through your sufferings, that's when you begin to know your mother. Amo ni nanang mo, idiubing ka eh. Ti panakam-amon kenkwana, idinapadasam jerigat ti maysa nga ina, wano maysa nga ama, kat mairelate mo, kastoy gayam rigat ni tata ide. Kastoy gayam rigat ni nanang, kastoy gayam ti panangtagibi na kanyak. Ijay mo nga naamon kakabsat, iti kinasyasin no ni nanang mo ti ayat na ka. Gapo ka di rigat mo. So at times, the Lord will allow us to go through the struggles of life. Tapno ma-appreciate tayo, no kasano kakabsat, ti panangayat, ti Apo ka na tayo. Babaan ka di rigat at ma-relate tayo. That's what it means to look unto Jesus. The-encounter yun, dahil nga bersikulo ta Biblia. Looking unto Jesus. Ada na ki-explikar king ka nakasdeti kahit nga sa unan. Looking. Isuwa po natin, ang adetat kitang brad, ni Apo ti kitam. Kung ko natin lata, di ba? Kitan na ti Apo. Ano't makita ti Apo kung ko na na. Awang mo't mang-explikar ti sense na. Di jay ti sense na ti looking unto Jesus. Nawatan nyo. Di ka, idi aganak ka. Agtagibi ka. Agat marigatan ka. Makitam ni nanang mo. Kasi gayam rigat ni nanang idi. Kat naanusan na. Anusak mo deti anak ko at inanusan nak ni nanang ko. So una mo ti sarili mo. Anusak deti nga pa nagserbi at inanusan ti Apo. Di rigat na. Tapno isalakan na. Di kami kakabsat. Lipatet ti bagik ka deti nga ba nagata. Ni Apo Jesus linipat na. Iti langit kundi sarili na. Tapno na ang isalakan na. That's what it means to look unto Jesus. Katno kasta iti mindset kan attitude mga Kristiyano akanayon. Adayo ti panakaupay kan ka. Adayo. No di kat impes nga maupay ka, sumamsam iti langan-langan mo ti Apo. Sumamsam it di relasyon mo kini Apo Dios. Magkakada kayo kakabsat. The ministry, Christian life is not just about doing this. The Christian life is all about relationship with God. Yeah. Nga babaan ka, digiti nga banag. Mananam tayo, tisamit, iti relasyon tayo, iti Apo. Amen, kakabsat? Anat number 1, beware of. Alay ba kayo? Number 1, beware of forgetting. Ana, iti sulbar, tapno mo malipatan ti Apo. Anat solusyon, kakabsat?
through your tithes and offerings. O isong ano di kag tithes nakalipat ka ti Apo. No nabayag na di kag tithes, nabayag kan nga nakalipat ti Apo. Ket no nabayag kan nga nakalipat, ket nakalagip ka ita, bayadam amin nga utang mo ti Apo. Amen. Bagamta ka abay mo, bayadam amin na utang mo, ipan nakalipat mo ti Apo. Number 2, anat number 2 kakabsat? Beware of falling away. Anat solusyon deti beware of falling away? Grow in grace. Kitaem di para habur ti Apo, ta isut mang tulong ken ka. Number 2, grow in the knowledge of Jesus. Look unto Jesus. Anak ka na sa look unto Jesus, i-relate mo, DJ kasasaad mo, iti sakripisyo nga inaramid ni Kristo, ket sumam iti relasyon mo kinkwana, hangkan tupulos nga bumaaw ka naglamiis. Remember, the Christian life is all about relationship with Christ. Amen? Praise the Lord. Maraming salamat mga kapatid. God bless you and to God be the glory.